Iyo murungi ogumira TV wese ninkwakira aha program obuhinje n'oburisa erizoba twaza omurwa Nyamahembe kandi twatayira ahari Ibo Farm. Aha Ibo Farm ntakorwaho ibintu binji konkeri zo antiza kuspecializinga aha kuhinga urutoke kutandikira aha kana okora kubasa kuza kana ko mutumbako okateko mu rutoke okakuza okihamwe kitoke so nitwija kwa ntuganira aha kuhinga urutoke twine Innocent Kasisi nuwarabe natshobora aha kuhinga urutoke aha takuhinga urutoke rwonka hona nabwe ayinaho nabana abari kutendeka mbikwatirine no kuhinga no kurisa ebyona Innocent naija kwa nabitshobora wabari yokwe orikwenda kwega okuhinga urutoke noteka mukirisa ki norhingota norspacingota norrisota byona nibisha kuba biri mu program eji nekushikibwaho aba Ankole Coffee Producers Cooperative Union kandi aba nabo bakwinire akana karunje mbiro bikurebi kuba nonda omwana umurunji ogwakahoho karunji kandi ogutakutebwa mu bibazi hikirira aba Ankole Coffee Producers Cooperative Union nibija kuhereza ecyo kwenda reka tusambure na Kasisi Innocent atuganirire aha kuhinga urutoke aha famu ya Yeje. Omwami Innocent nakwakira program y'ubuhinje n'oburisa yanjura bari no bakureba aha program. Kwenyono banyeta Dr. Innocent Kasisi ndiyo muhinji w'urutoke kandi and director wa Ibo Mixed Farm. Ibo Mixed Farm shangwa wizwera narishirwa Nyamahembe mu rwizwera niyo town yitu. Ite turiya Ibo Mixed Farm tuhinga urutoke kandi tugaka tuzaze mitumba iba kubyaza kandi tushomesa nabana na mnonga we nabana umukakwe nko mu cyhumuro no basaka watsindi kirabehereza sini ya kana basiyo mu cyamushaje nabahi tubegese gukora umurutoki kandi Ibo Mixed Farm ntupataninga nebitongore bingi kugira ngo ebituhereza abana bo traininga hands on nangu nabashomera n'abatashomere omuriye bitongore twine muza AVC twine muza za report twine mu nebindi bitongore konka tugaruka tukoragana na institutions ezikushomesa bya agriculture nusindika abana aha umbwire bwa internship nankasha aho ejina muntu ina abana bakwingana nkigana abiri abitukuraza tukalisa konka tukubegesa hands on classe yabo no kuza kora nibamba bakore ibintu mbamba bikora no kukora bakitra bakashara bakakora kintu begesebi aza tukokonka tubegesa no kuri sante tubegesa na no kureberera ente tubegesa na umwani tubegesa konka Ibo itwe tumanyo byone byo buhinji konka itwe Ibo batumanya nkaba abakugumunonga umurtoke abo ashaheji Ibo aba naka UN aba refugee camp ya Nakivale bakatoma mu traininga refugees nkabakajo workers eminyetero ho mu camp ne kusiba ebyami bakagitanga tugitraining okukora umurtoke hamwe no gukora umwani hataha tuwasire ntushomesa hartoke urutoke abantu bingi barshomise twina bahinsa barshomesa burizo konka itwitwe kimwa akikuturetera twateze bitoke bihango nari naki nahabwe okureba ntugorere nshobi eziriyo mu rutoke ecyo kubanza wanonda kubyara urutoke ubwiro bunigendo byare urukucoke mbu ubyare abo kubatwine bikabingi research katwereze bikabira na mushaje konka hariga na kinana ebyakobera ryo mu Uganda yona nangu ebindi biri mu Tanzania so konka ebikabira na mushanje nibyo byakobera the best kandi no kabira na mushanje tukatorana mu bindi mukaga ebitukubasa kugira ngo mu abantu bahinga nibyo kore mbubo twine kitoke mbakete ntaragaza kikabinci twara umwanya gukubanza ejentaragaza yone basa kuhereza bitoke bishato umwaka so nikibanci manisa woine eko kabyara mu bitoke na 5 nikibuza kuyamba okurango wagire bitoke amini wagumana oteme bitoke byari yana na 5 kuzari inshanju ari inshanju burkwezi mu ekemu konka obwo no wakozise embube nungi kuko nagamba ngo wakosa intaragaza hariho intaragaza hariho kibuzi hariho mbwazurume hariho mushakara hariho nango mu kitoke cy'imba cyeta wansimirayo hariho nyeru ebye bitoke nibyo birungi kushanga mu rutoke rwabo byine konka hari kugira ngo bo byino mbwingi kandi hari byo byinshibye kuba no bonyi no mbuki umubwingi 80% byara intaragaza wabo yahanta hata chamuka yongera munana mbwazurume then ebindi oyongera munenyeru kibuzi mushakara ebyo no basa kubikora umbuke kuko bikore boundary planting naro avenue planting obyare aha abantu bakuraba ahiba kugira ngo bigumembe yaba attracting ngo nebitoke bihango naziza wansimira konka wansimira bakweta mporogomo omwene raka kuka myake 5 mukaga ugaruko byara
konka ebyo bitoke bingamba za ntaragaza zo tukabasagaruka kubyara no gumana byo mpaka then hate ebyo bitoke ebyo bikabye bitoke binagamba nibyo tukupromotinga so kandi kibanchenda waza kubyara umubwiro bibyare obuseparatingire utakagira ekintu kibuzi gindi mutaragaza byara broka yentaragaza ugarko yongereho broka ya bwazurume garko yongereho broka ya kibuzi garko yongereho broka abako byona tibyine mirire kushana ecyecho nesho bemwe yabahingi bakora shaka byona babitabatabura umwe batakucyenda then wana okubyara ntwenda ngo bikereza amabanga kuko bimara futi 10 hari 10 zozo recommendable ubwo ekayona ningamba kurga mutumba kuzagundi futi 10 ubwo hankuru nono ubwo nconje masa ngo wakubyara eka ebika mutumba na 5 kuko wareba wakuri 12 wakuri kunoza kugira bishatu nshanju bingahi so aha tuyina abana batereje babikusinja bakijaba kupubera ukashanga wabyara standard spacing eri proper then kindi wanotimbe kina nufuti ibira hansi futisha to buhango nangwa wowe namano wasakora danina wasakora nitara kuko standard kuri 3 ibira hansi kandi kina utakahura ngo nibire noza kubyara kuri ukagubyara hansi mutoyi ahansi no wazagarara yitaka jeje mnonga tamu maniwa ugutaho nangwa bamwe no basakubyara rero maniwa jo giteka kubwanyuma konka haburungi wotabwire maniwa yauje no gubyarayo gurga hansi gutanikirege then umutumba gwakura reka ngo wazagwitira umutumba reka ngo gwanguzara gurekera umwana gumu gwana guzara ngo basa kuzara abana bashatu konka reka ngo wita abandi wasigaza ahubwo haza izara yo kubanza haza following hariho procedure na principle na criteria tukora reka ngo wa following ngo first born niyo wasigazaho aka first born ubwire bunyine tere kitoke cyangwa dene byakura taba medium umweka fifi so nikirungi kureba hamwe tujangu reka kizare aho umwanya murungi guri na space hayeri bereke kwatana namazima konka wenda no basa kwitira no cyaki kwakiryo umwanya mubi konka ochabure ngo cyo kije kizare kikuhinduka kikureba hadi first born so first born ni mutonje dene kindi tubantu wenda ngo omutumba bagusharira ebirere byaheza gakoma nari byakura no bishara konka ntushara tukora tutugogora ntushara tugarra higuro n'umusiyo naro muhoro dene kigogo ecyasigara cyeshami ntugaraka tukikoma kugira ngo ikigogo kitakahishamo kukikatasi amizi kandi amizi gakasakuretere bikoko biyishe jengogora ne basakuretere bikoko mu rutoki rwaho kandi kindi noba wajwe ke kitoke busha ekindi ko kugogora ushara ekigogo cyonka wakikamura cyarga mwagamiza gakwatika ejo niyo yakubirgeshagama yo mutumba so no wagucendeza hashagama hati gubanza kurwara na kuronda kugenjira ngo garro hegeshagama kandi ubwiro bukabe kuteraho kitoke nari ngukora munwa mwene hataho ntuhe kuja ngushara iki cyayuma ecyayuma cyo kurebana nenono tujya ngo shara enono zenyine konka to kwimuka kaje kantemere kimwe na hara hashagama so at iwashanga no shara umutumba ukarra so ntwanchishana ngo wano shara enono washara hariya hakuju so hate cyo nkiba kiri munonga so ejojo dena handi ntubantu wendo yohorere orugwenyino rwagwa naro rwayoma ako endere zino mugasho aha kitoke cyo kubanza nazo zikora nshohoza ebizitachera ecyo mutumba gutachenda kandi ugaruka gusika nebirise byo mu mwanya hariho bakweta transpiration no kushohoza amizi agata kwenda no gukora ki then kandi kibakwetaga narisho kwenda gwenda kunyampa ngo basakora byo mu ndere ebwene bikura gutachenda bishora then kandi kwenda gukora ebyo risa through photosynthesis zandiki obobogo no gubanko sendere so orero rwemerire orwehesere ushime kuba no rushara ushime kushara orere orwagwa abako harahirwa gwerekeje kironda nikiba kitakibasa kushikora birebe nagamba abako yitwa binjabinje bortoche kutukureba rero no burwemerire konka rwatandika kuhinduka erangi tushara konka nkirenda baranze kuhinduka rwahisa ataho ntwanja ngo rwakura urwo no basa kurushara konka hatu waza kuri urtoche rwa no kushanga umutumba gwinendere hima endere 14 15 16 utakashara mukanzi cyendeze kuko wano cyendeza no wayongera aho kitocho bukiramare kitakura endere nyingi zibasa kuteganisa endere nyingi zikabe ziteganisa na munongana zibasa kureta umuyaga gwazamo konka tubasabye abantu basa kore ndije kugira ngo twatekamwe nkondo kugira ngo umuyaga gutakayikare bitoki konka utakiha kwendere mbisi dene kindi aho kwiho umukankana ntuyiho ogugwaba ogwataho kitoki ukahezende ukataho iminwa yaheze tukutera jambo aho nto tukusharira umukankana karagara
then ahandi kitukore cyamani no kureka ngo twayara urutoke ndwenda mizi mingi ndwenda runywa mizi mingi mwaza kureba imitumba yitu na mnonga hati nke mitumbe eya niro ezarirwo umunjura numuza kureba kwekunga no buhango hatejo de tureka ngo ne kutere kitoke cyangwa umutumba koma kuba muhango no kutere kitoke cyangwa then kindi nanka twagambo okwara rebeka ngo tuwayara kakikoro reka ngufuti ibirzona wazireka heru zitariri then gumuzi omize etoreyo egende niwere kuri ya kiba cyahimwarire hatu noshanga ngo rutoke rwina mizi mingi wano yarra na munonga hati nkito muri kashari nono yitambira munonga abo kuba umushano gwa kashari mbagira ngo gwenda gujo twita gutita bro konka gwe nugubagura umwinji soko kwarra ushanga cyayamba kwako ino mugisha abamwe wasakushanga utafuna mwaro kuri hiko kwarra kukano wasakosa ebishansha wasakosa birere no wasakosa ki utemera cyo kurebera ebitukutema tukubishansanya kugira ngo birabwe mu mushana teka kugira ngo bikabi kumamizi umutumba guje kigwahari dene kinda hartoke enshobe y'abantu bakukira gukora niyo kushanga kugira ngo niyo kwihaye nkonya ekitoke waheza kukitema ntubantu jango utaka haseruka abanzo yawe n'enkonya yacu oyo kisiku enkonya oyihaho ebe kikwasire then ugarako ejeye nyine yishwatema ogicendeza esigare kwasire nyina then echecho esigare kwasire omuhara kugira ngo ekitoke cyo muhara kitakagwa nuko kora konka banya ngo oreke enkonya 10 nazinga zikuratira ngo yotindesha na mama bajya ngo mwira umushana tukwiha enkonya no wagirekaho neza kurete bikoko ebikunganye by'cyaro cyo na venho byazara kandi bishisho rutoki so ejo nenshobe mwe yabafama bakira gukora abatakukira kwiha mu bisiko na nenkonya then echo cyo tukira kugira ngo turwanise then bibikonye bihamu ureka ngo wabutematema buki na n'ikindi nabo kubamba sharara bambiha mu birere ntwendo burero ubwo busharashare nabwe wo kubutaho byoda biribwo then nanke butwara umuyaga gutwara tuhine cyo gukora kuko bushara buciye bwagwa hansi hatu bukuma mizi ushanga wafuna igitoke cyo rukwenda ekindi no kurwanisa endwara akwa harwe ndwara zikira kutaho rutoki na mnonge zikureta uburofu washanga rutoke rubiremwe byozi rubiremwe ebicyori rumu buri kimwe hati arho endwara mageta sagatoka no shanga endere zino bgondo bwinji hati no kira kushanga ngo spowa zanzargaho ndere zahabicuri ebirya higuru hijo muyago gune nugaraka gubihaho guzitwara nkaye guzitwara hamto guzitwara aha rero rundi so nicyo tukugambira ngo twabantu wabano sharara wanoshara urwono rwana rero rwenda kwisahisa rwahisa rwihema kuko kandi basa kudevelopinga mu segatoka dene kindi rero kangu ahansi hona tarho umwata nagonguriya munonga wao yarire kare no competing no rutoki wo yarire fine wo tarire reka ngo wayombera konka tucyakube twenda ngo temwe fukozo kharagata buri zoba nangu n'abamwamba babasa kufuhirira kwito mwate cyo basa gukora konka utakukikozere ofitene no gukora burburire konka yo nanka ne yamba umwaro n'uguyambe byo no shanga ngo toyo konka abantu binyo shanga urutoke narwana rukandura burwire narakandura hataho ibitoke nibitekwa kuba bike konka waba nokora ejo mihanda yo nagamba at least no basa kugira urutoke rurungi shanga no basa kutase sente umushaho then twino burwire bwa kajunde oburho konko bwa kajunde sene baba ngambira kugira ngo wagira umurutoke rwa waza kushara wagira icyo waza kora ronda jiki naroronde ichonde kitomuka mu kitabureje rukutabura ukitaburo mizi chonde cha burijo kitemu ogumeno osimuro muhoro narishe cyo rukusharasa reno bune kushara waza kushara usimure ushare narisho mwe ubanzoreke wareba mutumba gwo gwaterwa rero kushara kuteko heciro nda mutumba gona yone erikube kwasirwa yone neza kweyoreka ugikuremo kandi kugikuramo hato buriya twasitema mwe tuzika konka hati research network kanyangu hara hacubunu aho kwasa kurete nshira hashweke gugwe hariya gwomere haho gwome hato gwe nshira tuzikugwa affect konka mu wabitema ncenda kandi usangireho kitakareta nguhijo bukoko bwija kugira ngo watwara umubiro mutumba so ejo nayo nenkora nungi
ya yitu kwasa kora ahabwire then harona n'ubundi burwire mbabweta banana nanka red thrips disease nanka rust ejo noshanga ebikitoke bakitema cyona kicerenyire cyona kikwiragura icyo nacyo kirakureta uburofu kwa buryo mu rutoke omuri ahabwenje waba nogira harimo ibicuri harimo ki akaka koko nikazamu akaka koko ko kubureta kwaka koko wakiteme kitoke to kuronda hoka koko ngo wakareba kunkaka koko ko kakwija karya aha kitoke cyankitaho karuma hati cyesuwara hati umbirgu gwekanga gona guhinduka guba black cyona cyo bakityo so bwene tubantu tugira ngo wabo takura kakatina kikakweshereka kakakoko kakabasa kuva mu rutoke so nchonde kugira ngo ebyo byagwa biti bikuza kashereka bishareho ebishasha bisharemo byona bizahansa atene kakwija karonda ngo karabe maboko ngamanya kakarumu hariho nano ubundi bukoko bukarondo bukubambwenda kurya bukoko harimu umunose harukushanga mu ebinyonyi hariho kushanga muza nyarujubiki hata nakonkati nebyo hata nkateka kuza mu rutoke ruru kuba rumwe kikanda kande kingi hata ho kabona kubana ho kaza kuzara so ecyo ubwo bubwire nabwo tuwenda ngo tuburwanise mu rutoke zitu wagamba aha kwa rutoke nateka mu mwaro rwanje gushemera kubana ubukomanga ha mutumba futi ibiri kurugaha kwetorora no guteka kwaguriye futi ibiri kurugaha aha mutumba kwetorora tuje kutwantu cyureka then nakindi nanka umwaro nabwo ncyenda gwegwirine sickness ya mani kugira ngo injura yagwa amizi ngarabamu kandi gamara mu bwire bwinji habo kwa nko mwaro zakukiboreka wagubikura huti no shange miziyone iranzire je hansaho so kimanyisa ngo nene feedinga aha mwaro kuba ekirisa cyamane kikubasa kuyamba rutoke neke bakweta humus eki kiriyo ebyo byahiguru byambijunda nebambe kore kirisa kingi kukira nango neke cyo kutama dene kine no ntamuye kirisa mumbata fertilizer mumbateka mu mashaba mumbateka mu oburunguru byona nibikora konka wabitamota kandi wabitangaye so ashaye kegito tukatamukare tukakora ring method ahamwe nubasa ring method no kwetoroza umutumba amwe nubasa kuteka mu broadcasting bateka muhona batabatabara mu dende bagira bata bar kunkanje ndikirisa wakitamo yarre abo kwankikunda kutamburwa ki umushana nambwe ni basa kutamwe kirisa ndo kutimba ekina kubyara mutumba nacho wano wo kubyara no basa kukitaburira namu ukibya ubwo wano byara konko rutoke rwakuze nasho rutoke washanga rupumpuire rweno rumwe mutaro ukwenda kurugarra ubwo no kora kibar kweta no basa kora ring message sakura broadcasting otematemere rero ubonekira ubone kwara so eje nkora yona atecho no basa kukikora umwaka murundi gumwe naro muwotire mu cyenyini no kikora haho imyaka ibiri ubona kuja kutamo konka ntikira kugambira abahingi batahibita itwa ibo ntukoreye bakweta soil testing twine uza kiti ezitukora mu kucebera itaka na watu eta ntucebera itaka tumanya ngo hati yosheme kuba no kora full dose narosheme kora half dose kurigerera akwita karya werere konka abantu binyo mu shanga yatera mu kimwe kirisa kingi umuka rushanga kimwe kitakora kitatwarwa cyafumuka abo kuba ekingwa kiteka kurya bikikubasa ebintu shanga kitabikoze so hatobwe no nebero rosa abo ebihisamba mbyata nibigurwa sente so tubantu wenda kugira ngo otekeho amini antukupomera otekaho cyenyine kikwanchetaga so ejo challenge mwe yo kushanga abahingi nibatamwe birisa ushanga kandi birumu abo kuba ubwire bwinje rutoke ndubandi wenda kare NPK kare kangana ekirisa ecyo kureta emizi ecyo ni cyo phosphorus ekirisa ecyo kugira ngo endereze benyingi ekibe nyingi kandi no kukura kwirukanga ejo neberi nitrogen kandi hari ekirisa cyo kugira ngo kitohemenwa kandi menwe hame munonga ecyo cyo no shanga potassium so hato bwire bwinji tubantu kugira ngo waba notezo butoke bukihat kandi yongera kureta phosphorus nanka potash wano rangu noteza mini ebitoke byine nibitura hokura hati ncendo teka mu nitrogen aza nitrogen ni nyingi munongo mu masha aho ngacya kore icyo cyenyini mbere ko shanga nabiri byije so hato bwiro bwinji ntukira ku bantu habura abahingi umuntu na yakuterera doctor ni nyenda ku urutoke rwanje rube nyenda kutamwe kineki ni nyenda masha nyenda kutamwe no wakutama masha konka rwo rya status rukubi narundubura mukaki kuongerera hate ejo nacho nenkora so umukongerera no basa kutimbe bina uteko mu mwanya rwarata rukubi konka rwarukubi urukwenda ku rehabilitating aje hata hono basa kugaburira buri mutumba narashino basa
nosa kuteka buri mwanya usasanye bakweta broadcasting ababukanga kuri yabo bagita ngo ni carpet no kutera carpet amasha no bashuka deno bagira batabara aho rutoke rwarwagama so ejo ni bimwe ebitukira kureba mu rutoke bikuburaburamo abahinzi bitu umuhinzi ashimye kubona yararabwa nyuma yawireje umuhinzi hazashimye kubona ubwenjura inazagu enjura kuzatandike gwa atandike kwara gwena enjura zona zwe ziri kuzomwara atakare enjura yaheza kuba yorena kijakara mizgagaginze so ecyecho konkantu jango ubwo mwarungu basa kungambira ngo nahwamo akwa notanka kureba hitaka notanka kureba imizi hati chikureka ngo Kristo gako gakore ureto mwaro konkechi tukumanya umwaro rwito gwebishara oguru munke bifunjo omwene gukira kumara umwaka gumwene chichweka umwaro ogugwende gwekinyanse kigugu naki omwene ukira kushanga gwamara ngo umwaka konka umwaro nugwetagwa munonga wanugubasa okweso mwaro mu rutoki ruri musente urutoki ruri musente abo kubanko kunagamba ngo urutoki wabo rukozereje umu eka emwe no basa kutema mu rutoki byawe inshanju na bitanu kuzari inshanju ate abwire nkobu we ne rutoki bihangwe binagambe byo mukiro kinana 10 no bano guze mutware 3 n'icweka umwe mutware akwanka hati nkomzo chikura abantu bona bariyomba booking ebe byanje abashinje mutware konka ne mutware ko ebihango dene bice 3 n'icweka basi ebihango nko rutoki tuyina konka hatu woyine average y'ibitoki byo sente noskora amazima kandi hata aho byagirira katari abantu abakubitemano imuka ukirizana nabo uje tunyoniza kubahera mutware 3 kurga January kuza December urutoki rwanje nduru nangu cyabasikaza kwata zikuhereza kwiranke zimyeze mukaga yobana ukore byawo bagumana jana atemana umusharaho mwija mwe balancing so echo ncho kubasa kugamba ngo nekiroje enyumaho ubyatine katari oruguza kimwe kotatunga sente konka tabuja ngo tuyine nabo kwasa kuja akaguro rutoke akakuhereza sente ezemyeze mukaga ati tuba twenda kushana nabo mwana kwatuma ibitoke byina katare abantu bona ibitoke nabigura then hati nkanyo kuteze uyine bitoke bihango nyine nanya katara kanja kinyine akaba ni nkore mbaga ntwenda kusima mu cyaci ntwenda kora na munonga bakampara ntwenda kwanjura nyagare toke ryo kwanjura waro no bansindikire mitwaro 10 na ngamba nyagaro rusabike uri impereze ku basi nje toke ngari yebyo eri kwati gwa basajja n'abasajja so agama toke waro gensiba gemba ntegese ga college mikoro sente nibampe sente nunje bara bakora bagana echo no nani ngambe kigana kinana igana naro mwigana haro ebirabire igana namwe emitumba yanje hate ejenywerira umushana enywerira umunjura na wagire ubuhango bwayo neja kumpereze bitoke bihangura bije kubire bukwa kabiro kwa kashatu ebirabe bitireho naza kuba nayiwunya nkira kuba ninzo myoreko yona ya of course no mumanya nyo aba west omworeko gwito gwa harvest money tinguburamu gwa nyenda kuza muntu bantu za muntu kwa kabiri kwa kashatu abantu bakubahika bajya ngo Dr. Kirabika uyinengere ryo bikuba mwempiso abaganda bafa babera mu Kampala yo bagamba Dr. gana amatoke neda niye katira bandinde kurjara habitoke mitumbe yinkurebe nyine nebitoke biri yombishobora ati ninza ko nyine bitoke kigana abiri gana 3 abarandebe mworeko gwa harvest money na nkeji nambore nubaza kubana bikiriza na no mwereko nyinko ninza moya yo mu rubiri yankahi ntwa twine bitoke biba kweta sebo ohiroho kugira ngo oguze kitoke kibatema hino ko planning kugira ngo habitoke byawe oyongereho omutindo namazima hati nkasha heji ngo tukatandika ku training abana aba bakery abakora imigati abakora daddies chips bakora na chapati bakora chasa hati ibyo ntubija tubyana katubyomesa twantuza gukora training ejo namunza zikora mu kwa kabiri no kwa kashatu twantukore tubyana katubisa hategesano yabye kora nkengano tugikora mwebyo so ni namasiko kugira ngo twatebekane twagizire ntujja nyana tutandikira tument parking abwa daddies bwaci mbene mburebo mu Katare nankahi konkata shaheji nka ibo tukare ntifika twere mitinga kugira ngo sitakwate kine cyakwe bitokora nibingi bitwara tube vari addition petaka gitancije munonga kugikora konka tube tukirozaho tukushomesa abana abakwasa kugenda bakabikora konka hatasha amantu gatira production
na variation yo kukora mu butumba abakwantu kwato mutumba gumwe tuguzaza mu bwana shanju kwikara 10 then tuguza akatumba kamwe kundi ako abo kutumanya munonga nito tukuzaza imitumba bakwete ya micro propagation yo kuzaza mu rutoki rw'umuntu kwihamwe imitumba interagaza zonka nizibura konka ibon tubantu bahereza ateje ryo mu nicikaje ryo mu rutoki ro kukira munonga 80% au plus ne interagaza abo kuba interagaza nko nagamba irikamasho nibasa kumpe bitoke bishato mu mwaka buri ngoro so nchimanyisa ngo nanyi nebe na 5 kuri samwe munonde shato shanga nibyo bitoke byo kubona yinyi so kukira ece kutera cyango munonga kamshakara nari kibuzi netere kitoke cyango munonga konka netura ushanga hankoro wiha bitoke bibi kandi umwe hata nko kunagamba katare kwitwa tukuzaguza ushanga byona twaguza kimwe average nabyaro mutumba gwanje rizoba nagutwara ubwire kwingana kikuza kompereza kitoke wabyaro mutumba ogugwa microplanted ngutwara umwaka gwona wabyaro mutumba gwaburije gwo kukura ukagutema maraka kubasa kwingana nyamutwe ubwo mutumba ngubasa kumarana n'imyezi 8 gute konka no gutera kitoke kike kukagura gwa microplanted gwo mwaka nugujigije kitoke cyango abakutureba nabo kuturura baturambajira ngo urutoke no rwembyare ndeka mu imyaka nk'ebiri no kureba bitoke ndasindike hato mu nkore yakamashu utakaza kwerinze imyaka 2 basa kushangana wargireho narisha abana baba bingira umwishomero hati ncendo byari cyo ukumanya ngo ryashuwa diyo ebyo rabyari noza kutandika kuzomu katari hato ubwo nko kugerera ngo byare bitoke byaki byare bitoke ebya microplantlets ebyo kumanya ngo first harvest ne bitoke bihango nari byara ubutumbo bwo n'uburingo ko buteme hazoburuzo mu itaka kazarwe kakura nendere zona katere kitoke cyango so ubase kuzomu katari niyo nkorero hati ubwo mutumbo gwagamba gwo kubyaro gwa microplantlets tino kubasa kuteganisibwa uburwiro mu obwentoshe abo bare munonga microplanted ubwo mutumbo ogogwe ekirungi cyagwe ntubantu jya guri disease and pest free process yitugurabya muno gwako habe hariho kajunde tukabasa kukura omyezi 3 process yikurabya kuba gwara kwasuka kajunde tukumera so hati nchimanyisa ngo kushohora gura ntubantu tugire ngo 100 tugwine kajunde kandi abo jya ngo umuce tugwakaje kironda tugwakaje nanka kibuno cyangu nubwo gutakagizire kustinga ebikoko rivyo kweta wivu so nugugenda gurubye ebintu bikukira kutegana saha umuntu oce ni wivu ni nematodes hamwe na kajude hatebyo nugenda no byare mitumbo genda urukumanga tojine kukaho hatu watera esimoto munkure mitumbo nabaza aho bakura bakutera motoka ukiboryaho ahiba kwiranye mwaze barebo gugwarwara kimanyisa ngo aha mitumba 50 yo watwara motoka hari mweshatu erwire kandi ubu wagitema ikagenda ha motoka neisana makikanje bironda naki hati yona yaturura nendijo ushanga necyo wakora kitakora kunka kuboguzirege ryo mbuvera tariho gwine kironda tino guzeta naho igwira tina hikiri no watwara umutumba gutine burwire cyo kirungi cyo kubyara imitumba ya microplantlets yebare yogumire nanye aha program ohinje no burisa kanye sijengu program meji eyo kurebera rutoshe hine kintu echo wayegamo waba norebeshe kitoche echo nahikaho omwami kasisi yatugira ngo eji nembe bo yentaragaza echo kitoche waza kuchetegereza nekika omurukiro 9 yakushobora ngo hano ndakuteze kitoche nkechi choka embibo eyiwahinga niyera kuretere kugira ngo oteze kitoche nkechi ningashi oteze obutoche obwo kugenduka guze 15 omukatare omuhereza ndi Prevence Akampura abari kuteka musente naba Ankole Coffee Producers Cooperative Union kandi aba nabakuhereza omwana murunji ogwina kaho karunji kandi nabagwiha ombahinji bitu ababurijo abakuruga ombyaro bitu ogwo mwani nuguba gutafuhirire so wano ndaka coffee karunji chira aba Ankole Coffee Producers Cooperative Union aba benefactor yabo umuraka bohe wabanonde bikusingaho no basako bashikira kankwendeze okurara kurunji program eji nebero hobo rwa kabiri shahina zechiro kandi ijegarwamo rwa kabiri shayitano zihangwe aha kamera nakoraho na Asaf Turiyahebwa kankwendeze okurara kurunji